بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. O Allah Zilcelali vel İkram ki Sura Bakara şelu oftovarde şu eftato ayeti vakirallah menge olaytane amareşeya amensiyem lengereşeya. O gudlu Allahi Zilcelali vel İkram stvoringamen ki aka dünyaya heme muršen heme džublen ki te upoznajnamen hem te ova paše em koga kavalo vreme te ženinempes oterne. Orom taj iromni Allah stvorinena jek bračno zajednica kotej adava temeli e familjakor. O Allah Želešanu Subhanallah ve Teala vakirallah menge deka o manush naj blagodato leskej o dini o islami hem ko dini ko islami tano naj blagodato tano manush pral ili pen te ženinolpe ki akaja dunjaja te lempe hem te formirinen jek bračni ugovor hem te ženinempe te sklopinen jek brako. Jek brako te sklopinen o Allah Zülcelali vel İkram butra dujnalape. Jek brako te sklopinolpe adovajtano jek gnezdo. Isto saro o ptice, saro kušija, sokerena gnezdo i agjar o manušada stvorinena ker i stvorinena čaven hem familija. Amaro pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakirallah menge koje hadisi Ebu David vakirallah menge ženinen tumen hem bijanen čaven ki me te radujnaman ko sudno dive. Pa molina je Allahe Zilcelali vel İkram okola suna ne ženime hem so tane ko vreme više te ženinempe pa o Allahi Đelešanohu neka pomoži nelenge hem neka praven kera hem neka ovelen maksimija čave molina je Allahe Zilcelali vel İkram inšallah o Allah te pravelengere udara eşukari pastar hem te formirinen familija. Amin. Allahumme amin.